Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci YouTube kanala Dijasporac. Nismo odavno ništa snimali, pa smo odlučili da pokrenemo jedan serijal o uspješnim Bošnjacima u Njemačkoj. S početka ćemo vjerovatno snimati o uspješnim Bošnjacima u Berlinu, pa ćemo vidjeti poslije dalje da se proširimo. Dakle, večeras imam čast da vam predstavim mog brata, prijatelja Esada Ecu. Ne bi mu dalje oduzimao riječ, pa eto, zamolio bi ga da se predstavi. Bujrom Esa. Assalamu alaikum. Da se zahvalim prije toga, Sandrija, što si me pozvao da budem gost i pred tvojim gledocima i pratiteljima kažem nešto o Bošnjacima u Berlinu od početka, od naše karijere, od našem dolasku, pa sve kako je to teklo, tako da drago mi je što sam došao i hvala ti. Nema na čemu. Evo, ja sam pripremio neka pitanja, pa eto, malo da krenemo možeš li nam reći nešto više o svom porijeklu i kako si odlučio, znači kako se odlučio na dolazak u Berlin, kako je to sve išlo, kako je to sve teklo? Ja sam Esad Hamzagić, dolazim iz Novog Pazara, porastao sam u Novom Pazaru, mada koreni potiču još dalje iz Tutina, znači među 6 porodica Hamzagića u Tutinu, koja je osnovan Tutin, deda koji prelaskom svojim u Pazaru 53. 54. godine i mi deca posle rođeni u Pazaru. Odrastamo i već, znači sad ću već od 15. 16. kad dotičemo punoletstvo, znači pokušat malo da opišem taj tok i detinjstva i ulazak i punoletstva i tok, ta spoj sa frizerskom strukom i daljem karijerom kako se odvijalo. Znači, išao sam u školu ekonomsko-trgovinska škola u Pazaru kao frizer. Znači, tu je već, imate praktični rad koji se obavljaju u gradovima, u salonima kod naših frizera. Imao sam čast prvo da pomenem kod Ismeta jednog od starijih frizera. Znači, to je već bila 16. godina. Znači, ubrzo, znači, jedan od starih frizera, znači, u kojeg smo naučili, da kažemo, ahlak i poštovanje i prema starijim, odnos sa mušterijama. Nedaleko posle toga, prijatelj od mog oca je Buco frizer, jedan od većih frizera u Pazaru, koji su dotakli temu gde ti je sin, šta radi, može da dođe ovdje kod nas, da nastavi. Tu sam već izrazio i ja želju, to je već veliko ime po gradu, se Buco frizer. Izrazio sam želju da tu nastavim praktičnu nastavu sa 16 godina i tu se posle polako godina za godinom, to je već 17. 18. Znači tu sam već dotakao, da kažemo, majstora u tom početnoj nekoj fazi koja je to se odvijala i rasla. Tu se javljala sve želja i više, tu je inicijativa isto od majke, dobar je to zanat, dobri su to ljudi, uspješni i fino je, pokušaj što da ne, eto to je taj ulazak u posao frizerstva. Tu se javljala sve više želja,
kako rekao, znači tu sam mnogo učio od Vuca koji je u ženskom dijelu i brata Kema, Allah rahmetelj jednom Bog da dženet, od kojeg sam mnogo naučio. Naučio i šta je život i kao frizer, dosta toga i tako da zahvaljujem se obem stranama, znači i Vucu, to je eto nešto koje me i dan danas vodi i kad se setim tu sam nekako počeo, prohodo i nastavio i toga se vraćam stalno i to mi je jedna od motivacija da idem dalje i znači kako može biti čovjek, kako može biti uspješan čovjek bilo gdje da je, znači da li kod nas u Sandžaku, da li Bosna, da li inostranstvo, ovdje sad u Nemačkoj. I tu sam dosta toga od Vuca naučio i Kema, tu se javljala posle želja za još naprijed. Tu sam polako počeo obilaziti po Beogradu, po Sarajevu, po seminarima, tu mi je već interesovanje raslo, znači napravio sam već klijentelu u Pazaru, tako da već je ime tu je, već dotakao sam malo neki korak do ostalih majstora, nekako doticao sam, znači u društvu nekako ulazio taj krug, pored tih velikih imena, kažem sad tu je Vuco, Kemo, znači tu su majstor Šaban, tu je Miki frizer, tu je dosta starih frizera, koji je moglo dosta se nauči, koji su radili besprekorno, nije ovoliko bilo salona kao sad, bilo je 10-15 salona, znači, ali baš radili su svi stvarno jako dobro i dosta poznati. I tu se želja javljala za napredovanjem nekako, znači tu sam već dotakao taj deo, znači već sam radio, već stekao svoju klijentelu, mušterije, znači dosta solidno i radio i tu mi je posle, da li mogu još kod sebe nešto da uradim, znači oni su im bili motivacija, kao što rekao, majstori, tu sam počeo posle da obilazim seminare, znači tu je, već sam se učlanio klub frizera Beograd, eto tu smo Sandžak, Srbija, Bosna, Sarajevo i to mi je taj krug gdje sam mogao da učim dosta sam već nekako i familijarno, polako isto poznanstvo i tu sam polako, da kažem, step by step pravio korake. Učlanio sam se klub frizera Beograd i tu je počelo posle druženje, već seminari, počeli su da nas pozivaju i tu sam već do 20. godine, to je već od 17. 20. taj period, sad sam malo dotakao. Posle toga se javlja želja da odem u inostranstvo, prvi put u Berlinu 2000. do 2001. Tu sam imao i imam još familiju, tu mi je Amidža Halil Ličko-Hamzagić, poznati fudbaler iz Novog Pazara i znači tu sam došao sa tada, sećam se kad sam došao, eto to su te sad kažem i muke i slatke muke sa sport turistom kad sam došao, kad sam vizu uzeo i prvi put isto ovdje u Berlinu kod Bela na wedding držao je, sećam se, restoran ili kako već knajpa ili Dry Herz i tu je parkiran, sećam se, bio bus i tu su naši se okupljali i tu me sačekao Amidža i tu je posle isto taj dodir sa Berlinom, što opet u Berlinu, to će se nadovezati opet, nešto reći o tome, a eto taj deo, znači sam došao u Berlinu na godinu dana, posle tog odskoka iz Pazara, sa željom da vidim još nešto i tu sam već ovdje, kažem, godinu dana bio, počeo sam u toj fazi nekako rešavanja problema ovdje, da li želim da ostanem, opipavanja isto, da kažem, terena, da li mi odgovara, koliko mi odgovara Nemačka, tako mlad, 20 godina, 21 godinu, ne mogu nešto puno da kažem, ali eto tu sam nekako, voleo sam da dotaknem nekako Evropu, da vidim eto šta je tu, šta se ovdje, kako se živi, kako naši isto ovdje, kako žive, snalaze i rade. I tu mi je inspiracija isto neka bila, vidio sam dosta toga, znači bio sam godinu dana tu, posle toga na inicijativu majke, sad da bi detinjstvo proveo kod, naravno kao svaka majka, kod kuće u svom mestu, vrati se, dođi, imat će vremena, tu se me poslušao da
da se vratim. Znači bio sam ovdje godinu i 3 mjeseca, dosta toga video, do tako, kažem, Evropu. Posle sam se vratio, po povratku otvaram svoj salon frizerski sa zahvalom, znači, prema majstoru svom gdje sam naučio prohodo i počeo, da kažem, kao majstor, da previše nešto ne kažem. I posle sam otvorio svoj salon i polako počeo da radim. Inače, tu već si poznaci u gradu, već je to 4-5 godina, znači od 15. 16. godine znaju te svi. Ja sam već sad u majstru, Eco opet došao, ja sam posle iz Berlina, posle to bio mi je baš tetak, Allah rahmetelje, Besim Bujić, baš sećam kad kaže, Eco ti si naš nemački frizer, znam da možeš ti to, otvori salon i uspjećeš. I eto, to su motivacije, su dolazili dobri glasovi sa svih strana, podrške. Znači, počeo sam sa svojim salonom, gdje sam rođen, svoj ulici, svojoj kući, tu sam imao frizerski salon, što mi je olakšanje bilo i da krenem sve to. I tu sam počeo, međutim, posle 2-3 godine nastavio sam i dalje taj tok. Idem, znači, za Beograd, seminari, dešavanja frizerska, tu se nekako klub frizera Beograd, znači tu počinju takmičenja, znači sa klubom, obilazak timski u Milano, u Beču, u susednim državama, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, znači tu sam već do tako i osvajao već titule neke. U disciplini, sećam se, full fashion sam radio u disciplini, tu je već uz podršku, kažem, svi, i tu sam već upoznao se sa dosta frizera poznatim i iz Sarajeva, to je iz Bosne, i iz Beograda, i tu smo polako zajedno nekako timski rasli, da kažem, i taj deo je vodio, znači, tok dalje. Znači, mogu nastaviti ili... Vidimo. A kako ovo sad? Da nađem. Aha, kako. Dakle, sljedeće pitanje je bilo, znači, kako je tvoje djetinjstvo u Sandžaku utjecalo na tvoje životne odluke, jel? Da. Ti si već... Već sam, eto, uvod taj najavio, ispričao. Reci nam, Meso, šta te inspirisalo da postaneš frizer? Da li je to bila ta neka porodična tradicija ili nešto što si sam otkrio? Pa eto, kao što sam rekao, znači, to je interesovanje, znači šta bi radio, znači zašto bi se opredelio, tu je uticalo je dosta, kažem, i glasova opredeljenja, znači o čemu sam mnogo i sam razmišljao, ali kažem, opet tu je isto na inicijativu majke koja je insistirala, pokušaj, vidiš da ima dosta dobri frizera, tako da nije porodična tradicija, znači tu je već od mene krenulo, moji su većinom sportisti bili, tako da ja sam, znači, tu već odabrao da idem u tom pravcu frizerstva, frizerske struke, i tu sam, kako sam rekao već, da sam bio u salonu poznatom kod poznatog majstora Buca, posle toga otvaranje svog salona i dalji tok kako se odvijalo dalje, pošto sam otvorio svoj salon, to je sve išlo kako treba, i sad već sljedeći korak, da kažem, moj izazov u tome, znači bio je kada me pozvao direktor ekonomske škole Hanić Cisko, Allah rahmetelje, da mu Bog da dženet, on me sreo jedan put i rekao, kako si, sad znali smo se preko porodičnih isto veze, porodične veze, i već sam rekao da sam svoj salon otvorio, da idem na seminare, da obilazim, i u gradu su to je, većinom znali su da sam aktivan. I tu je rekao, hajde, treba nam frizera, jer u školi imao, znači, smer, frizerski smer, tako da je tu, kaže, treba nam frizera, kaže, hajde, čuo sam da si aktivan, da si uspešan, hajde, završavaj i
nastavi, imaš u Beogradu škola za negu lepote, završava i tako da očekujemo tu školu. Tako da to mi je bio neki, da kažem, bum mene, još jedna motivacija i dosta sam razmišljao o tome i rekao što da ne i tu sam počeo o tome da razmišljam i ubrzo sam i u Beograd otišao i završio školu za negu lepote, to je 5. stepen. I vratio se u Pazaru i razgovarao dalje u vezi posla, znači potreba je bila da primaju dalje frizere i tu sam počeo u školi da radim od 2005. do 2014. godine. Tako da tu sam neku paralelu sam pravio, znači i u školu, znači i u salonu, tako da to mi je bilo baš ono full nekako moje vrijeme i to je ta energija nosila me nekako sve u tome i eto, hvala Bogu da u dobrom pravcu je sve išlo do trenutka kada sam već 2015. 14-15. doneo odluku opet da napravim iskorak negde veći grad, gdje sam voleo i želeo da oprobam sebe koliko mogu i da li mogu još. Tako da, eto, taj deo sad, eto, mogu nastaviti da opišem. Da nam reci, koji su bili najveći izazovi kada si doselio u Njemačku, znači, i kad si krenuo grad karijeru, ti si, čini mi se, prvo bio u Limburgu, je li tako? Pa, tu je skoro Limburg, prije toga sam bio, znači, po dolasku, znači, samo ću se vratiti na trenutak, znači, taj iskorak, znači, voleo sam da bude Turska. Međutim, otišao sam u Tursku i radio sam 2014-2015. u hotelu Kervansaray Lara, znači Lara mesta, znači tu su baš luksuzni hoteli, znači tu sam bio 3 mjeseca i nekako Tursku sam voleo da dotaknem. Međutim, bilo je samo u hotel, taj spa centar, kao frizer sam radio u mojoj struci, znači bilo je dobro, ali previše je bilo, kažem, vani kad bi šao previše toplo, tako da to je bilo, rekao, ne mogu ja ovo previše ovdje toplo da radiš ko frizer, svakako cijel dan si ti mora da si u salonu, radiš i tu je previše mi nekako bilo tad to. Rekao sam, idem ja ka Nemačkoj, opet dolazim do ideje, znači tamo sam već bio godinu dana, u Berlinu, to mi je bio taj cilj. Međutim, od Turske, zbog toga pominjem Tursku, jer sam tu upoznao se, sprijateljio sa jednim prijateljem Turčinom tu na Uzmes, koji je iz Turske i on je isto u Nemačkoj i rekao mi, ako budeš dolazio u Nemačkoj, dođi prvo, budi moj gost, to je tačno u Haiger, to je 100 km od Frankfurta, a jedno 40-50 km od Limburga. Tako da sam tu prvo kod njega kao gost počeo neki 2 nedelje, 3 nedelje i tu sam se nekako sa njim lagano kroz priču predložio mi je, imam frizera, druga frizera, ako želiš možemo da odemo fino na kafu, pa eto otvoriti temu, ko zna možda bude hajr nafake. I to, i rekao što da ne, i tu smo počeli priču, tako da tu ponudio mi je već odmah posao. Čuo već od druga, sam radio u hotelu i kao frizer i već je tu pozitivne neke bile su predlozi. I tu sam počeo kod njega da radim u tom baš gradu Haigeru, to je manji grad, ali preko ko zna zašto je ovo dobro, da vidi malo, pa hajde, eto, bit će posle veći grad i to. I tu sam bio neki 2 godine, posle toga ponudu dobijam iz Limburga od jednog Turčina koji otvara baš velik salon, koji ima na predlog isto naših ljudi, su mu rekli da ima naš frizer koji je dobar, koji može da vodi deo salona. On nije bio frizer, tako da trebao mu je neko da vodi muški deo i ženski. Nemica je vodila ženski deo, ja sam bio za muški i tu sam u Limburg radio neko vrijeme, neki godinu dana i tu sam, i cilj mi je bio isto da se usavršim sa nemačkim, tako da tu sam završio
B1 i posle toga već kad sam završio znači jezik i to, znači osjećao sam znači da sam spreman nekako i ovako jezik i sa svim da sam spreman za veći grad. I znači otud opet ideja se stvara za Berlin, znači dolazim u Berlinu i znači tu polako već počinjem, ulazim u salone neke da bi već video kako je, šta, znači kakav sljedeći korak mogu da napravim i polako ideje su se nizali. Moja ideja da budem ja svoj salon, to trenutno što je sada, ali eto, ta ideja je znači išao 4-5 godina, znači radio sam već tu u frizerskom salonu, prvo kod Albance jednog, znači isto dobar frizer, ženski i muški, Hasan, kojeg ću, evo, da poselamim upravo. Posle toga godinu dana, znači tu posle javlja se ideja, znači vratit ću se sad samo na sećanje na 2000. Kada sam bio u Berlinu, odjekalo je ime u Berlinu Udo Walz. Znači to je već neko bilo poznato ime, znaš, jesi čuo, jedan od jačih frizera, to su ovde, neka možda budeš radio ovde, to je bilo eto i krošala s ovim našim i tu dolazim na ideju da odem na Kudamu, centar Berlina, znači i sam bez igde ikog nekako probam sreću da li mogu da uđem u to ime od tad mene koje je zvučno i gde dolaze znači glumci, poznati pevači, poznate ličnosti i normalno sve svi ostali i ulazim u tom salonu i predstavim se, želeo bih da pričam sa vlasnikom salona. Oni mi zakažu u vezi čega, ja kažem želim u vezi posla, oni mi zakažu već je to bilo za 7 dana, ja za 7 dana dođem, on sedi, on je već tada stariji, ja se sećam još to 2001. kad je bio već, to je ime u nevišem vijeku, znači on je sedeo tu, ja sad to sećam ovako likom, sećam se, sad eto, ja kažem on je tu stariji, nisam normalno 20 godina je to posle, on je sedeo, ja sam tu za šankom koji je bio preko puta, on je imao svoje sedenje gdje su posle mušterije, znači dolazile se slikaju sa njim i odlaze posle usluge i oni su mi rekli ovdje gazda, to je Udo Walz i možete sa njim da razgovarate, sad ću vas predstaviti, oni su me pozvali, ja sam seo, ja sam počeo da pričam da sam radio kao frizer, da sam bio u Nemačkoj 2000. godine, da od tad sam čuo za bas Udo Walza, jedno od većih imena, tako da želja mi je opet sad ovdje, znači posle toliko i seminara i škole i svega toga što se dešavalo, sam prošao jedan period 10, već 15 godina, znači od tad, pardon, i on kaže možeš, znači posle nekih 15 minuta, možeš da dođeš, donećeš svoja dokumenta, prevedi svoja dokumenta, znači šta imaš diplome, gde si išao šta i možeš da odeš u birou kod nas. I ja počinjem kod Udo Walza, to mi je to bilo, želja mi se ostvarila da uđem u taj salon, se tiče u Berlinu, neko zvučno ime. Eto, tu sam bio nekako najsrećniji i moj najviši izazov i ova želja, to mi se ostvarilo. I posle sam bio na razmišljanje da li da ostanem sada tu ili već ovamo javlja mi se, znači, posle šansa, poziva me prijatelj, ima salon u ovom delu gde si želeo ti, gde ima, sada gledaš gde su naši najviše, kao neki početak i to je wedding i ima slobodan salon ako želiš dođi na razgovor. Međutim, ja dolazim na razgovor i tu odlučujem, dogovorim se da uzmem salon i da ostavim radno mesto koje sam već započeo kod Udo Walza. Znači to je, eto da kažem tu i rizik i tako da sam, da ne kažem, kartu igrao, znači ili sam ili da nastaviš i dalje da praviš još ovde ime. Međutim, ja sam odlučio sam da započnem i tu je već od 2020. znači pre same korone, znači počinjem Berlinu, da kažem svoj san
posle, eto, da kažem, slatkih i muka i sve to koje prolaziš, tako da, znači tu sam već počeo sa salonom i 3 godine sam već radio uz, kako rekao, to je već korona bilo vrijeme, znači nedelju prije korona, znači otvaram salon, 3 mjeseca se zatvara, posle toga opet se otvara 3 mjeseca, pa se opet zatvara, tako da smo se tu snalazili kako znamo i umijemo. Ali eto, tu je posle nekako izdržali smo da nekako isplivamo u svemu tome. To je posle 4 godine, već 5. godina sa tim salonom, normalnim salonom, kao kod nas, što su saloni, znači 3 radna mjesta, koji se imao u drugoj prostoriji, ženska 2. Ponuda isto se neka javlja i šansa za otvaranjem većim salonom. Tu ću samo dodati da mi je brat Enes Kolašinac od tetke, znači jedna velika podrška tu bio, znači u međuvremenu dok je korona bila, znači tu sam otvorio salon, znači tu sam ga pozvao ako želiš dođi, znači krećem u ostvarenju mojih želja, to jest planova, znači možeš biti deo toga, tako da je tu, znači baš dobar ta ideja bila sa željom da se i on pojavi ovdje. Inače, dobar je frizer, mnogo jedan od boljih, kažem, stvarno u Pazaru, tako da on je rekao da ok, dolazim. Samim tim, kad je došao, znači tu je već imaš, znači podršku smo imali jedno drugom, znači braća smo isto i jedan oslonac i o meni i ja njemu, tako da tu bi bio isto rasterećen, mogu ja da jedan deo vodim, tako on drugi deo, tako da to je bilo baš dobar pogodak, da kažem, dobar i jedan timski rad koji smo posle do 2004. znači 3. marta, znači 2024. znači dobijamo isto prijedlog da otvorimo veći salon u konsultaciji sa bratom, sa Enesom. Šta ćemo, Enese, hoćemo da uđemo, ovo je veliki salon, da li je ovo ili prava stvar, šta misliš, da li je vrijeme? Hoćemo, tako da, hajmo, hoćemo, već smo ovdje da nešto da napravimo, znači možemo to, eto tu je iskustvo, on je isto dobar je momak, kažem brat, majstor, predobar, tako da složili smo se, hajmo zajedno i tu ulazimo zajedno sad u priču, ovaj veći salon i tu otvaramo baš posle nekih 7-8 mjeseci renoviranja, tu smo već napravili, da kažem, dobru priču, da kažemo, nekog evropskog standardna salon i ideje se već nekako se slažu u kockice. Ideja mi je šta sam želeo, u stvari, što sam iskorak napravio iz Pazara, da nije samo to u Pazaru, znao sam da ću raditi koji sad što rade i svi će raditi, imaju svoje klijentele, ali ovo sada što imam, to je to što sam želeo, različitih kultura, različitih nacionalnosti, znači tako da tu imamo, znači, i iz Tirane, to je Albanije, znači majstore imamo iz Bugarske, imamo iz Sirije, imamo iz Turske, imamo iz Afrike, imamo iz Nigerije, tako da baš smo tu sastavili nekako Evropu i Aziju i tu je već, eto, kažemo, neka želja i sve je to tu sad na mjestu, hvala Bogu, trudimo se, kažem, nije bilo između svega ovoga što sam ispričao, malo je tu i teških i uzlazni i izlazni pravaca, tako da, kažem, hvala dragom Bogu na svemu i eto, to je, kažemo, tu smo sada, srećni smo i u Berlinu, jedan od lepših salona, tako da, eto, hvala svim našim ljudima koji nas posete, koji dolaze, da Allah nagradi svija, znači, eto, to bi bio taj deo koji je, eto, od početka mog rada u Pazaru do Berlina. Tamam.